Ikipe ya APR FC imaze gukora akazi gakomeye cyane nyuma yo gutsinda Rutsiro FC ibitego 5 byose ku busa. Ku munota 35 Jibril Watara yaje kuba aterekamo, ku munota wa 45 Ruboneka Jean Bosco aza kuba aterekamo igitego cya kabiri. Half time yaje kurangira ari ibitego 2 ku busa, ubona ko Rutsiro yari iri hasi, yari irabasha no kuba yarya ibindi byinshi. Gusa umutoza wa APR FC yaje kwerekana akandi kazi gakomeye mu gice cya kabiri. Uwitwa Denis Omedi ku munota 66 yaje kuba atsinda igitego cya gatatu. Ku munota 69 Lamini Ba yaje kuba aterekamo igitego cya kane. Ku munota wa 77 Victor Mbawoma aza guterekamo igitego cya gatanu. Ibi ngibi byaherukaga kubona ikipe ya APR FC itsinda ibitego birenga 3, iri gutsinda ikipe ya Musanze FC ibitego 4 ku busa mu gikombe cy'amahoro. Urebye ku mafoto, amavideo, ikipe ya APR FC urabona ko yishimye cyane ndetse n'abafana bayo, mu gihe ejo ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport mukeba wayo iraza gukina n'ikipe ya Etincelle, yayindi yanganyije n'ikipe ya APR FC ibitego 2-2. Abantu mwe, shampiyona igeze ahantu hakomeye cyane ku buryo ikipe irimo gutsindwa igahita itakaza umwanya wayo. Reka turebe ni APR izatwara igikombe cyangwa ni Rayon Sport. Byose tubihanze amaso, hasigaye journée 4 zonyine. Gusa Rayon Sport yo isigaje journée 5 kubera iraza gukina ejo. Nta wamenya, wabona itakaje cyangwa se ikongera ikisubiza umwanya wayo nyuma yuko APR FC yahise iba iwitije mu minota mikeya, mu gihe Rayon Sport izakina ejo. Amakipe ruhanga muri hanganje wabigize intego mu gutwara ibikombe.